Artable ti dajo pač največ inkoma. To je moj main v primerjavi z Zato sem pa tudi, zato sem pa tudi na 10 šla, zaradi tega, ker je bilo po koroni in sem bila res tight na money, zato ker, like, economy was struggling. My personal wallet economy was struggling, ampak od 10 konvenčenov sem mogla zaslužiti dovolj za celo zimo, zaradi tega, ker po zim pa ni bilo nobenih konvenčenov. Zdaj ta prvi konvenčen bo Umiko. Ta zadnji konvenčen je bil Mofukon. Okay. Ja. How excited. Se pravi decembra, ne, prvi bo pa zdaj šele aprila. 22. aprila. 4 mesece. Ja, 4 Dajte na koledar. Brez inkama, a veš. Dajte na koledar 22. april. It's very, very soon. It's promotion Umiko, please. I'm so excited. I'll be there, yes. Yeah. Come visit Muvuchan. Yay. The body pillow. I have a lot of art. Kakšni so bili, oziroma tako, če mi daš mogoče malo bolj splošne odzive na tvojo maskoto, ali so bili kakšni sploh odzivi iz tako, iz fanov, poprečnih ljudi, ali pa tako na splošno na tvoj art? Ne, ki so prišli pač na tvojo stojnico, si dobila kakšne koli odzive na Saj niso maskoto? vedeli, da sem jaz naredila. Nisi sploh promovirala, da si to ti. Kako v bistvu promoviraš svoje delo? Ja. Pač, jaz imam 1000 ljudi na Instagramu, 3.6k ljudi na Twitchu, na Twitterju po mojem 200 ali neki, because I don't know how to fucking use Twitter. Kva imam pa še Tumblr, nimam nobenega. Basically, zero promotion. Tako, nasplošno, moja stalna stranka. Art is your promo. Art. My art is my... Ja, pač algoritem, da ti bo ugodil. Sej ljudje me sam zaradi Artistablov poznajo. Sej sem hodila vprašati, kako ste sploh prišli do mene. Kako ste prišli do mene? Mislim, kako je Marko. I mean, jaz sem začel raziskovati mal ta svet VTuberjev, in potem sem nekako po naključju najdel, da imamo pač tudi v Sloveniji, pogledal sem vse artiste, ki so sodelovali na Mofukonu, seveda. In kakšen je pač njihov art, kako mi je bilo všeč, in sem potem pač najdel njen specifičen stream, kjer sem videl, da ni samo artist, ker mi je pač njen art zelo všeč, ampak je tudi VTuber. Torej je dva svetova, ki sta me začela pač precej zanimati, združila tako v eno. In sem slučajen tudi Mofukon. In slučajno je tudi Slovenka, so that was like... Pa tudi Mofukon, slučajen sem naredila Mofučan. So like the biggest bang for our buck. Like literally vse kocke so se sestavljale and I was like, okay, this person seems very interesting. In tako se vse, kar se z mano tiče in mojega biznisa, se ponovadi tako naredi neki slučajen. Moraš imeti srečo, ali ko ne reče, ampak moraš ustrajati. Ne moreš sam imeti srečo, ne moreš sam imeti talent, moraš imeti oboje. A pa sam nekaj narediti pa čakati, da bo enkrat se samo zgodilo. Moraš konstantno delati. Pač jaz sem artist zdaj že cel življenje. Jaz sem začela risati, ko sem bila fucking baby. Okay, ja, veš, ko otroci rišejo, ti dajo fucking penze. Jaz nikoli nisem nehala. Nikoli. Ni bilo pauze vmes, jaz sem vsak dan risala. Vsak dan. Jaz sem šla na oblikovno,